itangkilikin natin patronage ng yung mga sariling atin, di ba? Tanganing di kita maging estranghero, imbis bago kita magduman sa ibang mga lugar magpapasya, hindi muna. Yan. Para pwede kitang maging agent mga tugang ning tourism. Makapag-istorya kita duman po sa mga ibang mga gusto tang agdaw ng pasiring digdi. Tarog man sana kaya ng sistema. Kung anong yaon digdi sa tuya, sabihin na sa inda, and then so yaman naman sa inda, parang mag-exchange mga tugang ning mga ideas, and then sa mga sites na nahiling, dakulang bagay po yan para sa mga kababayan na to. Okay, so duman po sa mga tagabangang tabay ta, dakula po ini na mga pangyayari na nailatag po nin todo kang DOT5 na matawan po ni mga skills training so mga nasa tourism sector stakeholders tanganing makapaganda. So tamang-tama pagbukas mga tugang kan ekonomiya, pagbukas mo niyan na nagburukasan, nagruluwasan na, nagturos na mga restrictions, iyan nakahanda na sa mga stakeholders dahil ang puwan duman sa espersos na nina R.D. Herbie asing kan the last 2 years. Okay, so sangon yan mas lalong nagdadakol dahil po sa bukas naan sa tuya po ng mga establishmento, unti-unti na nakabalik sa trabaho na sa ibang mga natenggaan trabaho dahil lang po sa kulang siyempre sa mga nag-aabot siyempre masarado man sa iba. Kung yan nabuhay giraray. Pagkatapos yung transportasyon, yan buhay na giraray, mga tugang, mga buses, mga vans, and mga jeeps, yan na po tayo giraray. Tapos yung mga destinations na buruhay na naman. Okay? So yan po tabi. Taon-taon dumang kita sa ibang mga lugar, mga tugang, para may showcase tinda kung what's in it, duman ko sa inda pong probinsya. Yan po mga tugang sa oras na 11:30 na nin pagaga. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arogan Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Gyms Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle, asin sabayan in pag-inom ng Gyms 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot! Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka.
pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili nin sa rong main, dagdagan ang match nin sa rong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Paghanap ay world-class at abot kaya, Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. if symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNet. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kadako labnaw moment sa trabaho? Mas marhay na may katuwang ka para mamantinir na 100% ang sa imong energy sa enterong aldaw. Kaya, ikape mo na yan sa Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients, siringkan Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, asin spirulina para siguradong alert asin feeling energized ka. Plus na plus, bakong iyo, apera kayan ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix. Halal certified asin gibok and Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, sarong ISO certified company na tinawanan ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Huli sa matanos asin malinig na proseso kan pagibo kan gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakalman ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada asin mga supermarkets, groceries, convenience stores asin drugstores sa indong lugar. Kaya ano pa ninahalat nindo? Ang labnaw moment gibuhon na shining moment. Kay ba ang Jim's Coffee Mix? May plus ka sa life. Okay, balik po kita mga tugang sa programa. Manyang buwan na pagkaaga and libot kita. Dabang kita sa Cam Norte. Tingnan natin kung ano ang mga pwede natin pasyalan duman, mga tugang sa Sainapong area. Chad, ready mo BTR natin? Then ito na po, para po sa mga kababayan ta. Sa Cam Norte kita yung mamasyal. Para maraman ta kung ano mga pwede tang dumanan. Tanganin kung may gusto kong magduman, ariglado. Diyogon man, igwa duman na resort pala na haliyon ako na asin duman, 1985 yaw na ako duman. Diyogon man yung pasiring duman sa Kapalongga.
sa Bagong Silang, igwa pala na ginibong resort man, magayon nun. Ayan, ito, tingnan natin. Para po sa mga kababayan natin, pakinggan nyo ito. Hali po duman sa Cam Norte. Mabuhay! Diyos marhay na aldaw! Welcome to the gateway of Bicolandia and the home of sweetest pineapple, Camarines Norte. I am Fatima El Matosinhos, your regional accredited tour guide. Samahan niyo ako as we explore the golden capital of Bicolandia. Madjana! Camarines Norte is home to many breathtaking beaches, waterfalls, rivers, mountains, historic churches and shrines, cultural heritage, mouth-watering cuisines, Formosa, the sweetest pineapple, the world's first Rizal monument, and kind-hearted and good-natured people. It is also known as the land of gold and golden opportunity with the presence of its abundant gold source in Paracale town. Where to stay in Camarines Norte? Mabuhay! Welcome to Kasanayan Resort. Kasanayan Resort is good and relatively safe choice for everyone. Before you enter the resort, make sure that you sanitize your hands and always wear your face mask. Kasanayan has cabanas to stay with 2 beds, one on the ground floor and other one on the second floor. It also has relaxing terrace overlooking green sceneries. Entrance fee includes swimming, take photos, use of grilled house, and other amenities excluding the rental units. It is located at Porok 5 Cruz Nayon, Bagong Silang, Kapalonga Road, Labo, Camarines Norte. Welcome to Mambulao Pacific Resort and Hotel. Mambulao Pacific Resort and Hotel is perfect spot for summer getaway. They have modern rooms set up with comfortable bed, a smart TV, and a clear bathroom. They also have infinite pool, bye-bye kitchen with relaxing dining area. Mambulao Pacific Resort Hotel is located at Bagong Bayan, Jose Panganiban, Camarines Norte. It was established since 2018 and owned by Panganiban family. One Platinum Hotel offers comfort in the heart of Daet, Camarines Norte. Their modern rooms are fully air-conditioned with free Wi-Fi, free bottled water, and free guest kit sanitary kit. They have also function hall perfect for special events. If you need to study and stay awake, try their beverage at their cafe and restaurant with free Wi-Fi. One Platinum Hotel is located at F. Pimentel Avenue, corner Vicente Basit Street, Daet, Camarines Norte. Para sa tuloy-tuloy na pagbangon ng turismo, manatili po tayong responsable bilang mga turista saan man tayo mapunta. Para sa garantisadong dekalidad na serbisyo at pasilidad, piliin natin ang accredited tourism enterprises. Tara na! Experience the beauty of Camarines Norte. Muli, ito ang inyong regional tour guide, Fatima El Matosinhos. Always remember to follow health protocol
go. Hihintayin namin ang inyong pagbisita. Madyana sa Camarines Norte. Alright. Yan po mga tuga, no? Ang mga features doon sa Camarines Norte. Sa Kadakol lang pwedeng pasyaran, no? Including sa Panganiban. Bayan kanong si Panganiban, Iguana pa lang duman. Okay. Bueno, lipat kita sa triples kita. Lipat kita sa Catanduanes. Yan. Tingnan natin kung anong represent ni Jored, no? Para po sa mga kababayan natin. Okay? Sige, fire. Mabuhay! Welcome to the Philippines Happy Island, Catanduanes! Nawala na yung sound. I am Lord J. Naval Medina. Join me as we explore this beautiful place filled with faith, food, and fun. Nawala na, oy. Nag-fade. Ayan, nila nga. Dala po mga doon naman sa adjustment na gano'n. Mabuhay! Welcome to the Philippines Happy Island, Catanduanes! I am Lord J. Naval Medina. Join me as we explore this beautiful place filled with faith, food, and fun. Happy people, beautiful beaches, delicious foods, fun-filled adventures, resilient and industrious locals, heritage rich with fervent faith, and many more. Welcome to Luyang Historical Cave. Dito lang yan sa San Andres, Catanduanes. This is Catanduanes. This island province is the 12th largest island in the Philippines, comprising 11 municipalities including its capital town of Verac. It is easily accessible by air or sea transport. In Catanduanes, you can experience home away from home. Here are the 4 DOT accredited accommodation in the province.
Para sa tuloy-tuloy na pagbangon ng turismo, panatilihin po natin ang pagiging responsableng mga turista saan man tayo mapunta. Para sa garantisadong dekalidad na serbisyo at pasilidad, piliin natin ang accredited tourism enterprises. If you want to experience fun, food, and faith, come to Catanduanes because it's more fun with you in the Happy Island. Perfect for exciting restart. Again, I am Lord J. Naval Medina, your accredited regional tour guide. Marana, choose Catanduanes because happiness awaits you here. Yun po yung Catanduanes mga tugang, pinag-feature natin sa Happy Island. Yan, pasyal kayo dyan. Okay, so nababanggit ka sa yung accreditation, anong bintay ba yan? And even, hindi lang yung mga pwedeng dagusan, pwedeng kaunan, ang nagpa-accredit, kundi maging ang nasa sektor kan transport, yung sa transportation, mayroon ding accreditation po dyan. Okay? So, tingnan natin dyan, para po sa mga nasa gusto maglaog dyan sa tourist transport, ito po, magpa-credit kayo. Magpa-credit na! Napakahalaga po ng accreditation upang maisulong natin ang competitiveness ng ating tourism industries dito sa Bicol. Ang accreditation ay mandato ng batas. Ito ang Republic Act 9593 na naging batas noong 2009. Kaya tinatawag din itong Tourism Act of 2009. Accreditation is defined as certification issued by the Department of Tourism that officially recognizes the tourism enterprise as having complied with the minimum standards for the operation of tourism facilities and services. Accreditation is mandatory to primary tourism enterprises. Ito ay facilities at services na directly related sa tourism, katulad ng mga travel and tour services, tour guiding, tour transport services, at accommodation establishment katulad ng mga hotel, resorts, at homestay. Kasama rin sa primary ang MICE facilities. Ito ang mga venue facilities para sa mga meetings, incentives, conventions, at exhibitions, pati na sa mga MICE organizers at iba pang mga enterprise na pwedeng ma-identify ng Tourism Secretary na primary. Sa mga secondary tourism enterprise naman, ang accreditation ay voluntary lamang, katulad ng restaurants, souvenir shops, surfing camps, farm tourism camps, at iba pa. Meron na rin kautusan ang DILG sa mga LGUs na ipatupad ang mandatory accreditation sa mga primary tourism enterprises. Sa Memorandum Circular number 2019-17, inulit ng DILG na ang primary tourism establishments ay required mag-secure ng accreditation sa DOT para sa issuance ng license. At iniutos din na kung sakaling hindi maituwid ang mga pagkukulang ng primary tourism establishments, maaaring ipasara ang mga ito ng concerned LGUs. Kasama rin sa ina-assess ng DILG para sa zeal of good housekeeping ang efforts ng mga LGUs para sa tourism industry, lalong-lalo na sa accreditation campaign. Marami pong benefits ang pagiging DOT accredited. Eligible po tayo mag-participate sa mga travel fairs at iba pang marketing events sa organized ng DOT at TPB. Priority po tayo sa mga libre o subsidized na mga seminar at pa-training ng DOT. Mabibigyan po tayo ng endorsement ng DOT sa mga international airport upang makakuha tayo ng access pass at nang sa ganoon makakapag-assist na kaagad tayo sa mga guests natin sa loob ng airport. Siyempre, mas matutuwa sila. Sa pamamagitan ng DOT at TPB, pwede po tayong makapag-advertise ng libre sa mga dyaryo at iba pang media.
Pwede po tayong mag-promote ang ating mga events sa DOT Facebook page at iba pang social media sites. Kung mag-i-import naman po ng mga sasakyan, pati kasamang spare parts na gagamitin sa business operation, exempted po ang mga DOT-accredited enterprises sa custom duties at national taxes. The opportunity to engage with other accredited tourism enterprises, to network and to grow the community as we learn and we share the different best practices of different tourism enterprises. There's the opportunity to be appointed to the Board of Directors of the Tourism Promotions Board, the TIESA Board, and Duty Free Philippines Corporation. You're also highly encouraged to participate in the Tourism Congress, where DOT-accredited establishments will be able to share knowledge and will be able to participate in the decision-making for the growth and development of the tourism industry. Higit sa lahat, makakapag-avail ng mga assistance o anumang programa ng gobyerno para sa tourism industry lalo na ngayong pandemic. Isa na po dito ang programang CARES for Travel, kung saan ang isang qualified na accredited tourism enterprise ay maaaring makapag-loan ng hanggang sa maximum na 5 million pesos na zero interest, zero collateral at hanggang 1 year na grace period. Sa napakaraming benepisyong pagiging DOT accredited, what are you waiting for? Magpa-accredit na! Alright, so ayan po tabi, no? Sa mga travel and tours and services, ayan, magpa-accredit po kamo and pasyalan kamo sa Department of Tourism Regional Office number 5 para po duman sa ano yan, mga requirements sa pagpa-accredit. So, very important po talaga yan, no? Biruin mo yun, makakapag-advertise ka ng libre duman sa mga sites kan tourism, tapos sa ibang mga media outlets. Pagkatapos, pwede kang maka-avail ng hanggang 5 million pesos na loan, walang interest at walang collateral. Yan po para sa mga travel and tours and services na mga establishments, mga tugang para po sa pagpapakusugbukan turismo. So, nakulang bagay po yan, bagatugang, kaya pasyalan ka mo. And then, maging yung mga secondary, although bako yan mandatory sa secondary, pero it is a must na magpa-accredit kita. Ngayon, nakagibagang simana, pinag-feature tayong sa secondary. Sarong nga ni sa na-feature duman si Sir na Dantinota, yung may-ari ng Bicol Food Delights. Si Dante, yan. Nota. Okay, so, paano? Mga tugang, para na kita. Hindi po sa programa. Ngunyan po na pag-aaga. Salamatan po sa pagantabay po nindo. Dahil po nakasabay, tuya pong yung dalawang partner sa DOT garo may konting ano yan, pinagkakabalahan. Tendo ka, boss. Thank you. Sa pangalan po ni Bunjing, kasubago, ni Sir Ramir, kasubago si Ronald, si Richard sa IT, asin siyempre mga tugang si Francis May Boras sa Newsbay. Pangalan po ni RD Herbie, ni Chief Romel Natanawan sa ni Sir Yeg Nebres. Ini po si Mardela. Thank you and God bless po. Ubo, Plemix, Hika. Hatod sa Indo kan DOT5 asin DZGB sagkod sa masunod na Miyerkules sa saraupang edisyon kan Turismo Bicolandia. Aramon ta. Ubo, Plemix, Hika. Plemix, Plema. Ilabas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi, Plemix. Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.